Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru yakomeje kugenda ivugisha isi muri rusange, by'umwihariko abakunzi ba football cyangwa abakunzi b'umupira w'amaguru. Ni inkuru rero iri kugenda ivuga yuko Lionel Messi ashobora kutazakina igikombe cy'isi muri iyi mpeshyi. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ibabaza abakunzi ba Lionel Messi muri rusange, abakunzi ba Argentine n'abakunzi ba football by'umwihariko. Murabizi ko nyine abantu baba bashaka kuzaba bareba competition izaba hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, ariko Lionel Messi yatangiye kugenda agaragaza ibimenyetso ko ashobora kutazakina kino gikombe cy'isi. Uri kwibaza ati rero bimeze bite, ni igiki kiri gutuma Lionel Messi atazakina iki gikombe cy'isi? Ni inkuru iri kuvuga yuko rero rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Argentina akaba na kapiteni wayo Lionel Messi yatangaje ko ataramenya neza niba azakina kino gikombe cy'isi kizaba mu mpeshyi ya 2026 kuko adashaka kuyibera umutwaro. Ubwo nyine muri make arashaka kuvuga yuko adashaka kuzakina kino gikombe cy'isi kubera ko yumva nyine atari ready, yumva atiteguye. Argentine rero nicyo gihugu cya mbere cyabonye itike y'igikombe cy'isi muri Amerika y'Epfo nyuma y'uko tariki 25 Werurwe 2025 Bolivia yaje kuba inganya na Uruguay ubusa ku busa. Nyuma rero yo gusoza imikino ya Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kwakira, aho akinira ikipe ya Inter Miami, Lionel Messi yemeje ko gutangira kw'iyi shampiyona bishobora kuzamukoma mu nkokora kandi bikamubera ingaruka cyangwa bikamugirira ingaruka zikomeye cyane mu mikinire ye y'igikombe cy'isi cya 2026. Rero iki gikombe cy'isi kizaba 2026 ni igikombe cy'isi gikomeje kugenda cyitegurwa n'amakipe menshi agiye atandukanye kabisa, kuko hari n'amakipe yatangiye kugenda avuga yuko yiteguye kugitwara, yaba n'iyi kipe ya Argentine, ikipe y'Ubufaransa, Abongereza, Abadage. Ni igikombe cy'isi gikomeje kugenda kivugisha benshi muri rusange, ariko umukinnyi ukomeye cyane Lionel Messi we akomeje kugenda aca amarenga yuko atazakina kino gikombe cy'isi. Kandi mwabonye ko na mugenzi we Cristiano Ronaldo nawe yakomeje agenda agaragaza yuko nawe adashobora gukina kino gikombe cy'isi. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga batese ibi byaba ari ibiki kubona tubura abakinnyi bahanganye muri iki gikombe cy'isi. Rero dukomeje, nubwo amaze gukinira ikipe ya Argentine imikino igera kuri 195 akayitsindira ibitego 114, murabyumva ko Lionel Messi n'umukinnyi ukomeye kuko amaze gukinira nyina Argentine imikino igera kuri 195 yayitsinzemo. Muri iyo mikino yayitsinzemo ibitego 111. Uyu mukinnyi rero uyu mukinnyi rero akaba amaze kwegukana Ballon d'Or nyinshi cyane, kuko amaze kwegukana Ballon d'Or zigera ku 8. Aracyacecetse cyane nyine ku bigendanye no kongera gukinira ikipe y'igihugu ya Argentine muri iyi mpeshyi itaha. Mu kiganiro rero yaje kuba agirana n'ikinyamakuru Sport cyo muri Espagne, Messi yavuze ko adashaka kuba umutwaro w'iyi kipe y'igihugu ya Argentine. Rero Lionel Messi yakomeje avuga ati ni iby'agaciro gukinira igihugu cyawe, cyane cyane mu marushanwa akomeye nk'igikombe cy'isi, cyane ko twagerageje no kucyegukana inshuro imwe turi kumwe, ariko nk'uko nabivuze sinshaka kuba umutwaro w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ati ndashaka kumva meze neza mu mubiri kandi mfite imbaraga kuko nshaka gufasha ikipe yanjye y'igihugu cya Argentine. Lionel Messi rero yongeyeho ko ibintu biri kumukoma mu nkokora ari byo kuba kino gikombe cy'iwabo nyine cya Major League Soccer hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano hakinira nyine Inter Miami, biri kugenda bimukoma mu nkokora bizatuma atazakina kino gikombe cy'isi. Akomeza rero avuga yuko Major League Soccer buriya itaba imeze nk'iyi mikino y'i Burayi cyangwa bino bikombe by'i Burayi, kuko Major League Soccer burya yo usanga irangira mu Kwakira maze ikazongera mu gutangira mu mpera za Gashyantare. Urumva ko rero ni shampiyona iba itandukanye cyane n'izo shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi muri rusange tuba tubona.
Lionel Messi rero yakomeje avuga ati dufite igihe kinini cyo kwitegura hagati imikino mike mbere y'igikombe cy'isi, bityo rero tuzareba uko bimeze umunsi ku munsi ndetse kandi ndebe niba koko meze neza ku buryo nazaba ndi ready cyangwa nzaba niteguye kuba nakina kino gikombe cy'isi. Umutoza rero wa Argentine nyuma yo kumva aya magambo Lionel Messi yakomeje kugenda avuga, umutoza wa Argentine Lionel Sarcone yakomeje nawe kugenda atangaza amagambo akomeye cyane, yakomeje avuga ati yashyize Messi mu bakinnyi bahamagawe muri iki gikombe cyangwa muri iyi mikino mpuzamahanga agiye kuba akina muri uku Gushyingo, ariko anavuga ko bari kwitegura gukina iyi mikino nubwo bataba bafite Lionel Messi. Ati nta kibazo rwose tuzaba dukina iyi mikino kandi turiteguye, burya umukinnyi umwe ntabwo aba ari we ugize ikipe. Uyu mutoza rero yakomeje avuga yuko ikipe ubu iri ku rwego rwo gukina neza, yaba ifite Lionel Messi cyangwa itamufite. Ibintu bitari byoroshye rero mu bihe byagiye bishira, kuko byasabaga guhindura abakinnyi bamwe na bamwe. Nyine muri biriya bihe wasangaga Lionel Messi atari mu ikipe ya Argentine. Messi rero aherutse kugirira uruzinduko mu mujyi wa Barcelona mbere yo kwerekeza mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Alicante, aho bita Alicante. Nibwo bwa mbere yari asubiyeyo kuva stade ya Nou Camp itangiye kuvugururwa. Lionel Messi rero yatangiye no kugenda aca amarenga, abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko Lionel Messi yaba agiye gusubira no mu ikipe ya FC Barcelona. Ese abakunzi ba FC Barcelona mu mwiteguye mute? Ni amakuru rwose nicyo, cyangwa ni amakuru ya ndani, icyo nita habari za ndani kabisa zinatuonyesha kwamba Lionel Messi anataka kuchezea timu ya FC Barcelona, arashaka kuba yakongera kuba ayisubiramo. Uyu mukinnyi rero Lionel Messi wakiniye ikipe ya FC Barcelona akanayihesha ibikombe bigera ku 10 bya La Liga, yayivuyemo mu mwaka wa 2021 ku buntu kubera ibibazo bya mikoro. Murabizi birya bihe ikipe ya FC Barcelona yari iri mu bihe bitoroshye kabisa, ibihe bitari byoroshye by'amafaranga, kuko ikipe ya FC Barcelona nyine nta mafaranga yari ifite, n'ibintu byagaragaraga. Nubwo rero ubu buryo yagiyemo byamubabaje, Messi yagiye avuga yuko afite inzozi zo gusubira muri ikipe ya FC Barcelona, aho abakunzi b'ikipe ya FC Barcelona byahise bibashimisha kabisa, bavuga bati Lionel Messi yagiye kuba yagaruka mu rugo. Ati rero Lionel Messi yakomeje avuga ati ndashaka cyane gusubira mu ikipe ya FC Barcelona. Ati twebwe n'umuryango wanjye buriya twebwe tujya dukumbura ubuzima bwaho, aho usanga abana bacu bahora babivuga, n'umugore wanjye kandi nawe akunda kugenda abigarukaho. Lionel Messi yakomeje agenda avuga ati tuhafite inzu n'ibindi bintu byinshi byatuma twasubira muri uriya mujyi wa Barcelona, kandi by'umwihariko ndanashaka no kuba nasubira muri ikipe nkayikinira, kuko ni ikipe nziza, ni ikipe yandeze, ni ikipe nubakiyemo ibigwi. Lionel Messi rero yongeyeho agenda avuga ati nkumbura cyane ibihe nagiye ngirira muri Barca, kuko ubu ngubu nsigaye mbibona yuko ubu kuba muri Barca ni ibintu byiza cyane, kuko ubu ngubu musigaye mubona n'umwanya wo kuruhuka ugereranyije n'ubwo nyiherukamo muri 2021 kumanura. Rero ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha benshi, by'umwihariko abakunzi ba siporo. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abakunzi ba siporo, bavuga batese muri iki gikombe cy'isi cyo mu mpeshyi ya 2026 kuba tutazabonamo Lionel Messi byaba bimeze bite? Byaba ari ibintu bitari byiza, kandi murabizi ko na Cristiano Ronaldo mukanya ndibuze kuba mbakorera ikindi kiganiro kivuga kuri Cristiano Ronaldo, nawe akaba yakomeje kugenda agaragaza yuko rwose kino gikombe cy'isi kimeshyi itaha ya 2026 ashobora kutazaba ari gukina kino gikombe cy'isi. Ni inkuru rero turi gukesha ikinyamakuru Igihe nacyo cyagiye kiyigarukaho. Ni ibinyamakuru bigiye bikomakomeye, urugero nka za Sky Sport, zose nagiye nzisoma ngenda ndeba uko ibintu byifashe, ariko biragaragaza yuko rwose Lionel Messi yakomeje kugenda aca amarenga yo kuba atazakina kino gikombe cy'isi cya 2026. Rero twari turi kumwe muri aya makuru, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora kora kuri subscribe,
uyu ni umuyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho uzajya ubonera amakuru ku gihe. Ndagushimiye cyane.